Yo broski, uyu ni P1 promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. Kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi, kubera yuko Truth TV Rwanda abantu bayagira icyizere ntago tuteze kuzabatenguha. Uyu munsi nkuzaniye umuhanzi P-Fra Kapiro P the Great wa NY, kubera yuko uyu mugabo ntagikora music. P-Fra agiye kuzima, kuko P-Fra urebye indirimbo yaheruka hashobora kuba haciyemo imyaka 2. P-Fra numwe mu bahanzi beza, numwe mu bahanzi b'abaraperi twageze hano muri East Africa ndetse no muri Africa muri rusange, bakaba bahanzi beza bazi kuririmba rap, ariko nanone numwe mu bahanzi batabyaje umusaruro hit yari afite cyangwa se audience yari afite. Akaba ari niyo mpamvu P-Fra uyu munsi Truth TV Rwanda tuje kukurabura, kubera yuko P-Fra ugiye kuzima kandi wari umwe mu bahanzi beza. Kereka niba ugiye gukora umuziki nk'abari Legend ba Jay-Z, amara imyaka 2 adakubita umuzigo hanze, ariko n'ubundi ni time akazaza agakubita. So rero P-Fra ugiye kuzima udaheruka indirimbo ye ku giti cye, gufasha usubire muri studio. Uri umuhanzi mwiza uzi kwandika, ariko usubira muri studio abapampe bawe bategereje imizigo yawe street, kugira ngo ubatemo bongere bumve ya rap yindi wazanye 2008, ubatamo ntuzanyinishe, ubatamo naguhaye imbaraga, ubatamo ubutumwa, ubatamo n'izindi zitandukanye, kubera yuko uri umwe mu bagabo hano mu Rwanda bakoze hit. Hari nka hit wakoranye na King James yitwa Nisubiyeho. Uri umwe mu bagabo bazi kwandika. P-Fra subira muri studio, kubera yuko ugiye kuzima. Truth TV Rwanda twarabuye abahanzi benshi barimo Bushari asubira studio, twarabuye Kitoko asubira studio, twarabuye umuhanzi bita Meddy. Mwabonye yuko Meddy nawe yasubiye muri studio afite indirimbo nshyashya. Kubera iki P-Fra utasubira muri studio ngo abanyarwanda ubaho umuzigo mushya, kubera yuko abanyarwanda baragutegereje kandi abanyarwanda baryoherwa na rap yawe P-Fra. By'umwihariko rero kora subscribe kuri Truth TV Rwanda, tujye turabura abahanzi batandukanye batagikora. P-Fra rero nawe ni umwe mu bahanzi batagikora, ariko P-Fra subira muri studio, abapampe, abakunzi n'abafana bawe bakumbuye umuzigo, bakumbuye indirimbo yawe cyashya, kubera yuko niba waramenyereje abantu kubaha ingoma wibatenguha, P-Fra ugiye kumara igihe kinini. Imyaka 2 ni igihe kinini rwose. Subira muri studio ukore mu nganzo. Nge nari P1 promoter, iyi yari Truth TV Rwanda. Kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi.